ebakhona udeba ngedolo wahambile khona indaba yakho uyibike edolweni awunaso isikhathi sokuphendula akubambe igama likaJesu haleluya akubambe Jesu Jesus hayi bazalwane kudingeka abantu abazoba nehora lomthandazo haleluya Jesus ingakho Petro noJohane baya ngehora lomthandazo baya ngesikhathi eside abantu ukuthi bazabethwena amandla haleluya bazalwane haleluya into engiyithanda ngalabazalwane baya endlini yomthandazo kepha bazi ukuthi sekhona amandla aba-understand ukuthi abazaphi khona indoda yamandela haleluya haleluya bazalwane ngoba uma umzalwane womthandazo kunezimo okuhlangabezana nazo ungahambi wena kepha kusebenza amandla ungahambi wena kusebenza ongaphakathi ungasebenzi ebazalwane lento yomthandazo akukhathaliseki mfowethu udadewethu noma uyasebenza awusebenzi but izinto uzibona zikuyambela kahle haleluya baze babuzana ukuthi wagqoka kahle kangalo mzalwane usesebenzaphi hayi bazalwane inkinga